E rima te kau ngā pānui whakatūpato ka whakatūria e te kau ni hera o rotorua, kia kore ai anō te tangata e taka atu ki ngā puna waiariki. No te rāwiki I mate ai tētahi tamaiti te kau o na tau, I taka atu ia ki roto I tētahi o ngā puna I kuirau. Ahakoa he nui ngā pānui whakatūpato kei te hōrapa I te pārai, kei te rangahau tonu te kaunihera o rotorua I tēnei aitua. I have ordered a number of signs that we are going to put out even more around there. Before we had signs up in the localised hotspots at discrete locations around there where the obvious danger areas were. We're going to be putting a lot more up around the park that people will be able to clearly see, and they'll be a lot more in your face than what they've been there previously. Ko ngā taiapatia ki ngā puna waiariki tētahi o ngā take nui, ka aro matawai hia e te kaunihera. Ai rā nei kaura nei me whakarua ake ngā taiapa, mā te neke atu I te kotahi mita.